Yaqa yatipraki awayari kolabak toqinki de caja legisladores oposición toquita Estados Unidos marcar visto yapki para caroja ubiwayap harakiwa para caja va traición a la patria ukam salura wayap kaspa ukam auxasidawa arst awayap haraki. Van a la OEA pidiendo la libertad. Hupanakaja mama Janine Áñez, ministro Nakapa, Ukatja, militares, Hupanakana, Antutnukusñapua, OEA toqueroja mayereja sarapjaraki. Akama parlamentarios toquinkis nakata sarnakawi naka utipanja, wali piñashinikamawa. Ukamatua organizaciones sociales acá Bolivia marcatpachja, parlamentarios, Estados Unidos marcaro, Tata Luis Almagro, Hupampi tanta chasiri sarapki, ukatoquitja. Hupanakaro, Huchanchasiñapua, Mayiwayapjaraki. Estas personas no son graves. Akaja penakaja, Bolivia markataki, Haniwa wakiskirip kiti, Kunateja, Hupanakaja, democracia utiki, ukatoke, Takichasiñatakiwa, Mayireja, Sarapjaraki. Humanakaja, Askinijamawa yatiptaja, Hilakuliakanakaja, justicia, maisipki, uka hanwalt awinaka utjawaiki ukatoqitja. Nanakaja, konamak, aka Bolivia markatpachja, haniwa akama hanwalt awinakja. Haisapka hati. Nia tunka parlamentarios toqinkisnakawa, aka comunidad ciudadana ukatja creemos toqinkisnakatja. Estados Unidos marcaroja tanta chasiñetakija mistuayapjaraki. Ukamata, Unaimani, organismos internacionales toquinkinakampi tantacha siñataki, Hupanakaja, Bolivia marcanza, vulneración de derechos humanos, Ukamahan wat aweja utikaspa, Uka untayriwa sarapharaki. Vamos a instar a las instancias Ukama mayiwi utipanja, Nanakaja, Kunaimani, Aylunaka, Markanakaruwa, Yanaptawi, Maipjaja, Kaniwa Nanakaja, Ukahan wat ayri hakinakana, Antutnukusiñapja, Haisapkati, Ukama pinja, Nanakaja, Kunaimani onhtasiwinakampiwa sarantapjaraki jaja. Amtapiñani kayapa waranqa tunkalla tunkani maranja. Wila wartawinakawa utjawairakina. Uksamapinja niya kimsa tunka paqallqoni marka markachinakawa hiwawayapjaraki. Uksamaraki pesqapataka usuchkatanakawa utjawairaki. Ukatja ma waranqa soqtapataka marka markachinakawa. Arknaqataja iqhatasiwayapjaraki.